Yes, ndaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda siko muri benshi mudukurikirana ese mwana dukunze munadukundira ibikorwa dusanzwe dukora binadutunze kubera ko twe bakunze kutwita abatunzwe n'umunwa. So umunwa niwo dutunze kubera ko niwo utubeshejeho niwo utuma dukora tukabona ico twinjije ariko twakoresheje ingufu zacu. So impamvu nje hano kuri uno munsi je unye ni ikintu cyo kuvuga ati 2026 nta kizoncaruka zotuma ndagitanga ntevye ariko nzogitanga ntevye mu gihe nagwaye canke nagize akabazo ariko mugenzi wa ndahari ngeza kukivuga uko ndakibona. So ndaza guhera ku nkuru ya Sadbi. Uyu mwanya tuvugana Sadbi numwe mu baririmvyi novuga yuko bakoresheje ingufu zidasanzwe kuva bagitangura gukora bakiba mu Kanyosha batazirirwa amazina menshi atandukanye ndavuga za Furungu n'izindi nyinshi zitandukanye yaritwa amazina menshi. Umwe mu bantu novuga yuko baje mu muziki afise abantu benshi novuga yuko bagomba kumugwanya ariko nibaza ko yatahuye bari abantu bashaka kumugwanya ko hari ico bamumariye canke hari ico bamufashije kubera ko uno musoronse abantu benshi bakugwanya ariko mu gihe uzi wewe nyene ubwawe kufise impano kandi uri umupambanaji abo bantu bakugwanya baragutera intege kabisa. Uwo abantu umenga bariko barakugwanya oro bariko baragutera iki intege. So biri mu bintu byafashije Sadbi aragira kuri rino gwega agezeko. Yari umukozi mwiza ariko agira abantu bamugwanya benshi. Hari n'abakobwa bamwanka kera ariko kuri uno munsi bamwegera bitagikunda kubera ko kiriya gihe kumbure hari impamvu bakunda ko Sadbi babegera ariko uno munsi baramwegera kubera ko hari ahantu yigejeje. Mfasha niwe yavuze ati ngo si kusa rondera amafaranga kuko Sadbi atarabona amafaranga afise uno munsi kujya sasiko yasa ndetse na jewe ntaratangura gukora buno buzi nyiri muto cyane uko nsa sikonsa cyangwa iri muri interna sikonsa. Rero Sadbi kuri no mwanya tuvugana hari ku munsi wejo umunsi wa Mungu 15:30 niho Afrima Awards yatangura. Twari twabonye amavideo menshi atandukanye ariko arakora ama repetition Sadbi ndetse yaronse n'aba dancers yari kubera ko umwana tuvugana aba dancers yari yaronse kuva mu gihugu ca Nigeria akanabakoresha ama repetition bo barahendwe kubera ko akazi bari bahamagariwe na Sadbi baragakoze. Ndetse twanabonye uwo bita Kenfi agaragara muri Nigeria nk'umu manager wa Sadbi agiye kuba gufi yiwe. Twagiye turabona byinshi bitandukanye twagiye turabona ama video nko nagenda bibereka ari kumwe na Inos kuva mu gihugu ca Kongo ngaho Igoma. Twagiye turabona ama video atandukanye ari kumwe n'aba artiste kuva muri Zambia n'aba artiste kuva Nigeria n'ibindi byinshi bitandukanye. So benshi ku munsi wejo twari turinde ko tuza kubona performance ya Sadbi. Babizi ko ni Nigeria Sadbi yigiyemo avuye muri Europa yaravuye gukora ibiteramo za Hanover muri Germany ngaho onye muri Belgique yaravuye gukora ibiteramo nkuko bisanzwe ariko aje muri Nigeria atwawe n'iki gikorwa cha Afrima Awards. So Afrima Awards rero twiteze ko tuza kubona performance ya Sadbi cyane ko muri repetition barakoze repetition ya Kirisese yindi bakoze ari ni yahe nyenda irabe bayakoze repetition indirimbo zibiri nizo twabonye zigaragara mu repetition yakoze cyane mu byagaragaye nibaze ko arizo yari yashize imbere ko arizo aza guperforminga kubera ko baba Inos B baperforminze indirimbo zibiri zitatu mu twabonye baperforminze kubera ko Inos B yara performinze kuva mu gihugu ca Kongo ariko Sadbi yari yakoze repetition y'indirimbo Kirisese yongera kora repetition bagira cuma. So uko biri kose rero nubwo tutabonye performance yiwe ibirori uburyo byarangiye ukuntu menga ni mu buryo batari babiteguye kwanga ko turaraba live cyangwa ko turaraba ukuntu biriko biraba ukuntu ibirori byarangiye nk'ukuntu menga siko bari babiteguye. Peut-être umwanya uba waraheze baravuga ati umwanya twapanze n'ubu umuzungu urabiza apanze umwanya yawupanze yahejeje. Ariyo mpamvu uvuga ati ukuntu byarangiye nk'ibintu menga ntibiheze nkuko bari babiteguye.
Sadbi rero ntiyaje kugaragara muri performance, ariko kandi bimwe mu bintu bitangaje twabonye kuri Sadbi yagerageje kwereka Nigeria canke Nigeria turabazi yuko imyambarire yabo ni vya bintu mengana ibibazi suko ga Elvis byabi mengana ibibazi ikindi biki nta mu Nigeria twabonye apresent igihugu ciyo mu myambarire, ariko umuririmbyi Sadbi yambaye impuzu zikunda kwambara na bamwe bita intore. Si bamwe intore batamba, intore yambaye ikintu ku mutwe twara twambara kera tukirabiyerekera amana, hasi mengana hasi bigaragara ko biratu yari inkweto yari yabitse Sadbi kabisa. Inkweto yari yabitse kuko muri video twabonye video nziza cyane, novuga yuko ari na video ina present igihugu cyacu cy'u Burundi cha byaranjoye kabisa. Yari yambaye ikintu bita inzogera. Inzogera abiyerekera amana barazizi mu gutamba bazambaye ku maguru, nta n'ibiratu yari yambaye. Yari yambaye ku mutwe kike kintu bacita gutega amana, ikibambara ku mutwe ndakibagiye mu biyerekera amana ukuntu twacita, bisigura ko yari yambaye ibintu mu izosi bigaragara ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyacu cy'u Burundi ciza mu izosi ndetse no ngaha mu mutwe yari yambaye. Yari yambaye ikintu cerekana intuzenya, hariya intuzenya bayita gute, ingwe. Yari yambaye umwambaro ugaragaza ibara ry'ingwe. So intore murazizi mu Burundi, murazi intambo dufise mu gihugu cy'u Burundi ni nyinshi cyane. So Sadbi rero novuga yuko il a présenté bien notre pays, igihugu cyacu yaragipresence neza cyane. Ari mu bantu novuga yuko bakwiye gushigikirwa, ari mu bantu ndetse nkuko navuze ati dukwiye kuja gutegera kuvuga cy'indege tukanamusasira n'ibitenge baye ngombwa, kubera ko iyo yagiye for sure personnellement, ariko nubwo yagiye personnellement ku bikorwa vyiwe hari ikindi kintu novuga yuko yakoze, kubera ko no munsi Burundi hari muri Nigeria nta muntu ariyo atamenye yuko Sadbi ariyo, nta muntu yari muri rya sare atamenye yuko hariho umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Burundi twasabye. Vyumvikane kandi ibintu bitahuritse, peut-être ko hoba hari aba artiste bamusonje amafaranga, blending n'ibindi byinshi bitandukanye, kubera ko mu bijanye n'amafaranga na blending mu gihugu cy'u Burundi ku artiste nivyo zoje ngaho tuvuge ngo turarenze oya, ariko nubwo tutarabigerako wandi tuzobigerako kandi bigene neza cyane. Ariko kuri uno munsi novuga ko abarinzi baratangiye kubona amafaranga make yinjira, bamwe bakagura amamodoka ndetse anazinze. Ndetse iyo nkuru tukaza kugira iki kuyigaruka ko umwe mu baririnzi aherutse kugura imodoka irenza hafi miliyoni 150. So rero Sadbi kino gikorwa yarayakoze for sure nkibona navuze ati oh my god, ikindi cyo bita guserukira igihugu. Ariko ikindi kintu cyambabaje mutazi nuko igihe Sadbi yavuga bamutori, kubera ko Sadbi yari mu mice ibiri, best male artist kuva muri East Africa, ndetse acayongera aja muri best collaboration kuri Afrika yose. Ni indirimbo Chris ari kumwe na Shampuru Mackenzie, ariko ntiyashoboye gutwara iryo higanwa muri East Africa canke ku rwego rwa Afrika. Ariko uko biri kose narababwiye ati igitsindo cya mbere nuko indirimbo yiwe yatowe ikemererwa kuja muri Afrima Award. Igitsindo cya kabiri ni kuba yarageze hariya akabona connection z'abandi baririmbyi batandukanye kuva mu bindi bihugu. Ico ni igitego kigira kangahe? Igitego cya kabiri. Ariko ni igitego cya gatatu kirimo, kubera ko gusora indirimbo Chris uri kumwe na Shampuru Mackenzie ikamera kujya. Ico naco ni igitego cya kangahe? Cya gatatu. Igitego cya kane kubera ko bamutsinze igitsindo kimwe, oya bamutsinze bibiri. Igitego cya kane ni iki kukuntu yari yambaye kabisa, uburyo butangaje, uburyo buri bugaragaza igihugu cyacu, upresente igihugu cyacu na cyane cyane za ntambo zacu za hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Ariko we yatsinzwe ibitsindo bibiri, kudatsinda muri East Africa ndetse no kudatsinda ku rwego rwa Afrika. Ariko ibyo sinovyita ngo ni ibitsindo nyene bigaragara cyane, ibitsindo byo ngaho bitsinda no wari we wese atavyatsi. Ija bitsindo usanga bimwe ba Torres ari afera Torres muri Barca tsinda yatomboje, uvuge ko ari byo Sadbi bamusinze. So rero Sadbi, respect for you brother, upresente igihugu cyacu cy'u Burundi
kuko ukigenda hariya wagiye personnellement ntawagutereye, igihugu nticyaguterereye, Amicale des Musiciens nta n'igihumbi yaguhaye, ariko wavuze ati nubwo ataco igihugu cyampaye tarampaye ahomba mba mu Burundi, kubera ko igihugu cy'iwacu ni cyiza cyane, abakibamwe nibo babi. Rero kuba ya presence igihugu cya imwe mu myambarire iranga igihugu cyacu, ntabwo yagu presence wowe uri kuradukurikirana, oya ni igihugu kabisa, igihugu kubera ko igihugu ni cyiza, buno butaka ni bwiza, kiretse ko hariho abakibamwo ari bo babi. So rero Sadbi tumutera intege kubera ko yiciriye inzira nini cyane, ariko kandi ntiyayiciriye wenyine, n'abari nyuma yiwe yayibaciriye. Reka dukore Afrima Award izosubira kandi tubona abaririmbyi ba Dramati, ba D1, ba DJ Fernando, Melanin Boy, ba Rino G, ba December, ba Monia Frere, Natasha Burundi, gukurikira cyangwa ubutaha abe aribo bazokompeta muri iyo competition. Nitayeho cyane ku by'abarundi cyane kubera ko dutegereza kuba ba patriote, même si nubwo tugenda tuvuza ati umuririmbyi yabaye umwaka muri Afrika ari Rema niwe natwaye n'ubushime bwinshi cyane, umwe mu baririmbyi bameze neza, bahagaze neza cyane. So Sadbi umwanya n'umwanya arashobora gukandagira kwa buno butaka cyane gushika no ku butaka bwacu bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi dukomeze gushyigikira abaririmbyi bacu, ndetse anafise n'igikorwa azoshikira akora nge turabe bibaza ko ari meet and greet, yari yagize pose umureka tirabe kubera ko inyuma yo kuva muri Belgique akagura ingendesho ihenze zimbye cyane, tugiye kumubona Sadbi agiramwo vuba, nubwo tutaramenya ati imodoka izogera ryari mu Burundi, ariko icyo tuzi nuko imodoka yamaze kugira iki kugugwa. Buja Piano Case edition ya mbere, DJ Daddy, DJ Saido muramuzi, ubu ari hano mu gihugu cy'u Burundi, mbazi ko asanga aba mu gihugu cy'u Faransa, bizobera muri Malibu, ni Empire Avenue yabiteguye, ni le 17 janvier niho hazoba icyo gikorwa. Sadbi yagerageje kuvuga ati Buja get ready for a new sound, a new energy, a new standard. Kuri Sadbi kubera ko kuva hariya anye byakoze ni byinshi kabisa, byotuma nyene ategura kino gikorwa, na cyane cyane bizobera muri Malibu itariki 17. Sadbi, respect my brother, ejuru cyane no kubandi baririmbyi fresh sana. Ariko kandi hari ikintu ngira mvuge, harimo aba promoter usanga bamwe bamenga baraguzwe, atinya kuvuga ukuri. Jewe sindi mu baguzwe, yewe mvuga ukuri kubera ko kuri mba nkuzi. The legend rest, the legend muri legend ntibikwiye kumugereranya nande n'umuririmbyi kanaka mu gihe ubuzi ibikorwa byose bakoze iki n'iki. Muri legend aguma ari muri legend, ariko umenya aho turi no munsi hari abandi turi hazoza n'abandi. Isigura iki rero, muri legend nta hantu byanditse ko aso indirimbo itari nziza muri kano kanya. Jester Boy nzoreka kuvuga ati indirimbo ni mbi cyangwa ari nziza ndeke kuvuga ati indirimbo ni nziza. Oya, uri muri legend ntibisigura ko badakora analyse ku bikorwa bibi wakoze cyangwa byiza. Ivyo mubeho mubizi nk'abaririmbyi, uko uri mu kibuga, uri muri entertainment, so igikorwa cyiza tuzokivuga, ntuzoreka kukivuga ko ari kibi umuntu kuri muri legend, ntuzoreka kuvuga ko ari cyiza umuntu kuri muri legend. Muri legend so indirimbo nziza tuzovuga ati fresh, uso indirimbo mbi tuzovuga ati nimbi. Rero mubeho mubizi, mureke dukora akazi tujejwe, kandi igihe twaza gukora buno buzi nta muririmbyi yadukuye mu rugo kugira tubwire uburyo dukora. Oya, kandi nkuko umuririmbyi aririmba wese nta numwe yamukuye muhira kugira aje kuririmba, kugira aririmbe nta kuryo wamukuye muhira aririmba. Twese twabyisanzemo, twese twabyizanyemo, rero uko twabyizanyemo dutegerezwa gukora ko twategerezwa gukora kandi bikagenda neza, ataho tubabaje natwe ataho tubabaje. Kandi uri muri entertainment nta sokre yiwawe nijye wabise utashatse gushira ku mugaragaro, ariko ibyo ushira ku mugaragaro tukabibona ari byiza, tuvuga ko ari byiza, ari bibi tukavuga ko ari bibi. So novuga yuko rero umuziki muri rusange muri 2025 twarakoze neza paraporo y'indi myaka. Abaririmbyi mu Burundi n'abaririmbyi bake vraiment, umuririmbyi wese uziko indirimbo zimeze neza, Rino G, Dramati, D1, Joel, aba
Melanin Boy ba DJ Fernando ba Alvera Muhimbare ba Bifeso ndo abo bose bafise amamodoka bagiramo isigura ko twarateye imbere kuko muri 2024 abo bose mvuze nta mamodoka bari bafise byo barabatiza n'abagena ari ngo nizi modoka kiri kunawe naheruka kuronka imodoka muri competition. So nibaza ko muri 2025 umuziki wacu warateye imbere haraporo y'indi myaka. So rero dukore muri 2026 ugira bigene neza twakoze muri 2025 muri 2026 dukore ibisumbije ndetse no muri rimwe Bifeso ndofo aretse gura imodoka irenze miliyoni 150 indirimbo iri mu bwoko bwa Audi bambe imodoka iri mu bwoko bwa Audi naravuga indirimbo imodoka iri mu bwoko bwa Audi imodoka nziza cyane cyane ku modoka zibiri ari iri ya mbere yari Nissan yari Hyundai of course Hyundai Nissan siwe yarafite Hyundai ariko ubunyegeze ku modoka zibiri. Voilà muziki cyo tubona ko hari ahantu uri kurageza abaririmbyi ariko kandi abaririmbyi uyu mwaka wa 2026 mwije kurinda brand zanyu muziketinge zimere neza cyane byose birakenewe ku muririmbyi ko brand yiwe irinda amenye uburyo ayihagararira nk'umuririmbyi era ko brand yawe yishe byose birapfa kabisa birapfa bikagupfana nabi kabisa. So bishigikira abaririmbyi rero biwaca muri rusangi ndetse umuririmbyi Natasha kuri no mwanya yamaze gushika mu Butaliyano aho yagiye atwaye abana biwe ku ishuri akubwiye yuko abana biwe biga ku ishuri gira gatatu ku isi bitanga ubumenyi ndavuga Leila Fojo ndetse na Giulio Fojo biga mu gihugu cy'Ubutaliyano mu mujyi wa Napoli. Twebwe duherekeza abantu kuri airport tugasubira inyuma ariko Natasha barabaherekeza bagafata indege bakicara muri VIP akaja mu Butaliyano Natasha kagaruka igihe cyose yishakiye. So nawe rito bamwifuriza ibihe byiza ndetse tunamwifuriza umwaka w'ibikorwa wa 2026 ndetse kubaririmbyi bose muri rusange tubifurije umwaka mwiza wa 2026 wo gukora ibikorwa byiza ndetse bisa neza bizogera kure bikabageza ku yindi ntambwe. Nuko rero biba bimeze itariki 17 Dramati aracira igikorwa hanze yise Ntagatima ariko kandi itariki 17 kandi muririmbyi Alvin Smith aracira igikorwa hanze Tasha Oda ari kumwe na Alvin Smith itariki 17 nibaza ko ariho bazoshira icyo gikorwa hanze. Oya bone bagerageje gushiraho itariki ahubwo washize itariki ni Sadbi itariki 17 bizatiri muri icyo gikorwa ariko Alvin Smith ari kumwe na Tasha Oda asanzwe bagize Ravash Entertainment bo nabo barashira igikorwa hanze ndanabasa kujya kuraba indirimbo ya Simba Toza ari kumwe na Alvin Smith indirimbo imeze neza cyane indirimbo bise Ambulance mugende muirabe. So make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV, make sure kuri mu biggest fans hano kuri no rubuga dushigikire haba kuri page haba hehe dukomeze gushyigikirana dukomeze gushyigikira abaririmbyi b'abarundi muri rusangi. Amazina je ni Starboy the Ship nyita Mr Adonke cyangwa unyita izina ryose wifuza ntacyo bitwaye ubona amazina yose badutazira turayemera tukavuga ati turayemera kandi turayemanga. So respect for you, respect kuri mwebwe mwese mudukurikirana cyangwa mwadukurikiranye muri 2025 nabifuriza umwaka mwiza wa 2026 mane bahezagire. Thank you so much.